Muthiini wa mwaka mwituku niguo mihango ya waki wa barabara ino ya kuma Keno guthie Marua yambiriirie na ni mubango urakinyaniririo ni thirikari nene kiuthira muigana wa ciringi bilioni 16.7 ugitanywo guteithiriria hari kunina mwatikano wa ngari barabara-ini. Ati riu wona barabara iyo yathira ni hekugia no ukuhi wa icigo citu cia Mwea guthie Nairobi na andu maitu aingi aria mararuta wira Nairobi riu ni mekuona bata wa ku invest micii gwaka mucii wega guikaraga mucii tondu riu kuma Nairobi guka mucii kureteka kindu 45 minutes na kuma mucii guthie Nairobi ni kindu 45 minutes hatari handu uragia na jamu koguo ni tuguteithika na njira iyo. Mihango ino ya waki ni yamukiritwo na gikeno ni aikari na onjoria a kaunti ya Kirinyaga amu barabara ino irerikana igukora ikihutia icigo igiri cia ubunge kaunti-ini iyo iria ni Mwea na Ndia na koguo aikari maugite mihango ino ya kwaramia barabara ya rika ni guteithiriria na njira nene hari kwarahura mwena ucio na makiria biacara iria ikoragwo mukira-ini wa barabara o hamwe na kunina mitino ya barabara. Wa mbere ni kuvingura mawira andu aya twaraga barabara guku ja makwa kwendia ite mawira ni makwagira. Haya watarogo ni tourism andu aria mariuma Nairobi mathiete ya Nyeri mariukaga wega ni ndagika igiri kuma Nairobi kuthie ya Nyeri turaigua tukenete muno na tuna ngatho nyingi muno gwi president. Haya duaka riria yarikia guthira ri ni guturehera biashara tondu ni gukorwo tariu andu akuma North Eastern ni marigeraga haha. Haya andu a Meru ni marigeraga haha koguo mundu ariukaga akikaga shopping na hindi ria kuri na hitukiria ingi ni gukoragwo kwina mbeca ila flow koguo ithuĩ tahuria biashara ri tukuga atiriri maendeleo marikorwo mari gwitu na muhuko bado no ukurituha. Mubunge wa Mwea augite ni waki ugukorwo na uguni munene kuri aikari a Kirinyaga na makiria kuri arimi amuriu ni marihota kumiria magetha mau na njira ya naihenya matakuhitana na muhatikano wa ngari. Ona economy ni tukuhota riu gukorwo twathondeka ririkana barabara ino no tutumagira gutwara nyanya citu Nairobi koguo ni twagia no huthu barabara ino no tutumagira kumiria mucere witu ni twagia no huthu uria mundu arahuthagira ithaa rimwe kana mathaa meri guthie Nairobi ni undu wa traffic jam ucio wothe ni wathira koguo no tukenda gucokia ngatho na njira nene. Ona kuri uguo maroria thirikari etikire kurumira kambuni iria hetwo kandarathi ya waki uyu gutigira ati ni yarikia wira uyu na ihinda riria riagirire. Contractor aria makuheo wira wa gwaka ri korwo no mahote akorwo ni mekuka mwakire haha ri mathie continuous mate gutiganiria thina uria ukoragwo wiho kuri o ni meguka makenja haha magatiganiria magathi haria hangi makanjire kurutira wira na haria mambiriirie ri ni hahuria biashara ta ithuĩ enyewe nona koguo makiuga ni gucoka haha turiri tugukorwo tugisava a lot. Thirikari itanyite mihango ya kwaramia barabara ino ya rika ni iguteithiriria hari kuongerera utonga wa kaunti ithano iria barabara ino iragirira iria ni Murang'a, Kirinyaga, Nyeri, Embu na Machakos. Ngirifuatira Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.